The Maulai Singh Samla today asked the taxi drivers not to overcharge the taxi fare from the passengers. The youth organization said the taxi drivers to strictly follow the charge of taxi fare as instructed by the Transport Department from time to time. The request was made by Maulai Singh Samla on the ground that some of the taxi drivers are charging the taxi fare very high. The youth organization also made surprise checking of taxis by asking the passengers if they were charged higher than what they were supposed to pay. In this endeavor, the organization failed to find that taxi drivers were violating the charge of taxi fare. De habidi begini kaman, gidan hangni ya baru di pradekhat jangka sang samlam belun. Kejengmi sekmat ya kini kebenta kalong ba hadian bengiyo ya kejeng juar nak kalian kiri pai ba. Ya kejeng sim kebu jengki driver lokal taksi habidi ba kedor kemur keba kisong kali. De habidi begini kamat nak kalian kejengi kesang samlam belun hadian bengiyo kami kini kejeng juar. De ngiman si ban mi sekmat ban yadar rekat pai ba. Abang rekat pai ba kam semut abang tangan mata pai ba. Ring hak memperkat ru nak benta kini ke driver lokal taksi ibadah pada kejeng benta nak ada kejeng kedua jangka petrol dan kejeng bi cepat kejeng ini nomor bagidan ru ini kiri usum tubuh ibadah ke lokal taksi ke driver lokal taksi ibadah hadir ke sarkar kalau penmi ke hukum kumtu nadu ke arpo arterik bagi lalak bentep persenjar kumbakolong hakipor ke bemensua suai ke lockdown dan hendak yang kedua ke baik kalipat kila supen kiuhi kisim double ru dan kumi kani kejeng ke ba uduk usuk kan bu jeng duduk usuk kan bu jengek kan kumno kin siu de kedor ke baikali haba nakalian ke sarkar kala ailat mensya kisong sipo hadir bakawan nak lockdown kumtu hadir ke sarkar kala ailat kisim arpo kisim laipo to ya kata kini pak kisum tu ya kata tegi kidang ya siu ke nri hadir ke sarkar kala penmi itu hukum aga arpo arterek dan nakalian ke jongi ke bangi kisum tu nakalian ke 90 hadir mengiyo ke jeng ujor ni kerpat ya kini ya baro kini taksi osian ki bahak apa usuk pun usam ke senang mulai bakin tang sim saya itu bejuk bedor nomor peserta dan hari ini kita ski ni iba kala ailat ba kinang jam sepang ya kakam ke jongki kata kalong bagi lak bentep persenjar henry kalau ongru ba kinem pala berpikir dor ya ke baik kali henry ngiru ikerpat ya kini driver lokal taksi bagi nempat dei ban pergi ya ke dor ke baik kali nomor kumba kalong mentahi ke sarkar kadang penek penju nomor kini kakam berpikir ya ke dor ke baik kali kade kakam ke sarkar kade kakam ram jong ka commissioner of transport kade ka kamram jo DC ban penbe ya kini kejeng ya ban ngi kerpat ru ya ke sarkar kan bakan simthia ya kini kamat naman ngi sutu ya kejeng ya jong rupai ba ngi sutu ya kejeng ya jong ki driver lokal taksi di bana ka daw jong kejeng dor jong petrol kila pen pau ya kejeng ya kejeng kiru ngi kerpat ya ke sarkar ru bakan ka perkat mai ya kini kamat kenapa kenung ta ya pai ba kan mentau beduk besung ai nuksan na yo semau yang kisim san pau tengka kalau dah hadu mentar kadang nek kumta ngelop la ailat pa bakin pentiu hadu saungut lene sangut kumbak jut heb dan kentakan kita yang beduk besuk deh dengan kerpat yang sarkar bagan simkia yang kini keman kenam bagan nembuk jeng ya nak kalian kesang sama pelun ngikloi ban ai ke jeng trelang bagi rupai ba ru kidong di belong ke balak loi ban mi sekman ban pentip sengi lah dan kinu kijing kiri sim kebu lani ki driver lokal taksi ki besim kebu ya kedua ke baik kali kila ban pentip sengi ya ke bangiru ngin ai ke jeng trelang bagi dar parsnong kisang samlasnong ke police department berkumju ya ke office jong commissioner jong ka transport lani wat ke bor jong sarkar Indai adalah penyiap mentala sama saja dengan isteng dor pengisim. Ngimsim tam yang kata. Dan nayo hadu ulat matru gisim seputin ka. Macam ada level tingka di sadi khasan tingka dan berkat dalam dan di kapur ngisim. Ki air pur ngisim. Indai mau pinki ya juga kata habya bercuai itu. Dengan mau mangan cu kio lamang habya no tempat asosiasi tu tinggal. Di gonong cu lehi dan ladi dengan nomor. Baru beli baik baru tu kinap mau ke kedai. Marbun pai ba ki komplain wan ni stay dan banang sim adu santhor gidan hi basim tamni sim kabu ya tama dan ke basim kabu ya tama ada ngipat na kala asosial dan ni stay po motor ni maila kade ni maila mar blai ni juang ni na pos pon ban hi pai ba ada dan inu ba sim kabu ya ta sim nomor kali tip kita asosial mar ngi dan presiden secretary general secretary ngi dan tip saki ni selek ke bodon kam tangata tekong nak kalian isia ki bersenjar via semua kumno ya kani kan dor kemur jo ke baik lipat Nagla penjar ni setenat palat kan. Nalor minta kakam kacam nyembiang hati. Kae bahala penjar ni setenat ya. Ni iem kan. Mentala jendap senam ni yok kana ni kaki. Penjar palat bila setenat palat.
Baru kini iem mirni iem. Te pisham pilap nem kum kata ba kadang kiri sim kebupat kini ke lokal taksi ki basem. Idan WR ba yasiam daw ya kata ngape nembar kali ngalak dan man kan orang sim san pau do ngapa lay wong em kayak kumtat ya. Kata kali kalau kaliran ning wi. Kaliran ning te kinle bi kum tahi. Hindi dadi na po ka stan ni. Numlar na stan te number plate. Stan ni liar bote. Yasiam bela lay pau mo ba kata lay simay pau mentati la yo mo ba. Lay pau yasiam tu ngitang ya iem lay pau. Tiba man kasngiru yasiam dan bau sim biang dan bau sim tam. Jadi mak biang kan ni ba kam hajat. Toh. Tam ni mak si mental bisa bukan. Sudah ini ciknya berarti mengenai kini tentang itu lang dalam tolong kita pakai benda bersisa sih baik baik benda bersisa sih kebuka. Sudah ini ciknya jam 3 lebar tu. Ini kerpat kita lang jam 3. But